Eskerrik asko eguerdion, batzorde honetako presidente Andrea, batzorkideok, eguerdion guztioi. Bueno, pues agerraldi honetan nerekin dago Adolfo Morais, Unibertsitate eta Ikerketako Sailburuordea, gero pues batez ere galderetan pues zehaztasunak behar izan ezkero pues ondo erantzuteko. Guztiok ezagutzen dugu Jaurlaritza honek prestakuntza eta hezkuntza gure erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan emateko egiten duen apustua eta lana, beste hainbat apustuaren artean. Ofizialtasun hori erreala eta eraginkorra izatea beharrezkoa iruditzen zaigu eta hori defendatzen dugu maila guztietan, baina bereziki hezkuntzaren esparruan, non unibertsitate esparrua sartuta dagoen. Gainera, hezkuntza esparrutik haratago, gure erkidegoaren esparru sozioekonomikoan garapen profesionala euskaraz ahalbidetzeko eta euskarazko zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonei erantzuteko, horretarako eskubidea dute. Jakina da, beharrezkoa dela gure profesionalak behar bezala heziko dituen euskarazko hezkuntza eskaintza edukitzea. Ezin dugu ahaztu halako hezkuntza eskaintzen duen beste leku, autonomia erkidego edo herrialderik ez dagoela. Horregatik gure hezkuntzarekiko, gure kulturarekiko eta gure gizartearekiko obligazio moral bat ere badugu. Horretaz gain, Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuetan, eta Euskara Planean ere, jasota dago, UPV-EHUk Euskararen erabilaren normalizazio sustatuko duela eta unibertsitateko kideen artean bere ikasketa eta etengabeko eguneratzea sustatuko duela plan bakoitzaren arabera. Era berean, irakaskuntza programazioaren esparruan aukeratutako edozein hizkuntza ofizialetan ikasteko eta ebaluazio egiteko eskubidea aitortzen zaie unibertsitateko ikaslei. Horretaz gain, ikerketa lanak edozein hizkuntza ofizialetan egiteko, argitaratzeko eta defendatzeko eskubide ere aitortzen zaie. Euskara izan da indarrean dagoen 2015-2018 unibertsitate planaren lehentasunetako bat, prestakuntzarekin lotutako helburu estrategikoa lortzeko asmoz. Goi mailako hezkuntza erakundeen esparruan euskararen erabilera normalizatzeko Jaurlaritzaren apustua bermatzen saiatu da plana. Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak bihar bozkatuko du 2019-2022 aldirako euskararen 3. plan gidaria. Plan honen bitartez, unibertsitateko euskararen erabileran jauzi kualitatibo garrantzitsua eman nahi da. Izan ere, erronkan nagusitakoa izango da unibertsitateko eremu guztietan euskararen erabilera eta presentzia handitzea. Horretarako, euskararen erabileraren ebaluazioa, erabilera handitzeko estrategiaren garapena eta euskara kalitatearen kudeaketarako sisteman integratzea helburu dituen plangintza diseinatu du Euskal Herriko Unibertsitateak. Era berean, oraindik euskalduntzeko dagoen graduko irakaskuntza eskaintzari ere arreta berezia jarriko zaio, batez ere derrigorrezko irakasgaietan jarriaz lehentasuna. Egun, derrigorrezko ikasgai guztien 97% eskaintzen da euskaraz. Baina eskaintzaren ikuspegi kuantitatibotik haratago, euskarazko irakaskuntzaren bikaintasuna bilatzen du plan berriak. Korpus plangintzaren, irakasleen prestakuntzaren eta baliabideen optimizazioaren bidez, graduetan ikasleek jasotzen duten euskarazko irakaskuntzaren kalitatean sakonduko dute. Horrez gain, nazioartekotzea bultzatuz euskaraz eginiko ikerketaren oihartzuna ere balio handitzea eta zerbitzu euskaraz ematea eta euskaraz lan egitea helburu dituen 21. mendeko unibertsitate lehiakorra bilatzen du Euskal Herriko Unibertsitateak. La promoción del euskera está también recogida en el Plan del Sistema Universitario Vasco 2019-2022, que se presentará en breve, y en el que aparecen las acciones que van a desarrollarse en la UPV-EHU durante los próximos 4 años, entre las que cabe destacar el apoyo a la producción, traducción y edición de materiales para la docencia y revistas científicas en euskera, o el desarrollo de tesis doctorales en euskera, el incremento de la oferta formativa en euskera, el desarrollo de programas para promover la calidad de la formación en euskera y el impulso de herramientas de soporte en y para la docencia en euskera. Por otro lado, la Ley 3/2004 del Sistema Universitario Vasco del 25 de febrero garantiza el principio y derecho de las universidades a su autonomía en su doble vertiente de garantía de las libertades de cátedra, de estudio e investigación y de autonomía de gestión. Esta ley establece el impulso del euskera como una de sus prioridades. La Ley del Sistema Universitario Vasco establece la necesidad de articular planes universitarios como un instrumento específico para la ordenación del sistema universitario vasco. En ese sentido, los distintos planes universitarios definidos desde la aprobada citada ley han impulsado el euskera en todos sus ciclos formativos superiores para atender a la realidad sociolingüística de nuestra comunidad.
Beraz, euskarazko goi-mailako prestakuntza Euskadin nik zuzentzen dudan sailentzako unibertsitate politiken elementu nagusia eta ezinbestekoa da. Gainera, Eusko Jaurlaritzako hezkuntzako sailburu kargutik irmoki babesten jarraitzeko asmoa dudan politika da. Medikuntza graduko ikasketen kasuan ere funtsezkoa iruditzen zait euskarazko eskaintza bermatzea. Medikuak hizkuntza horretan graduatu ahal izateko. Gainera, beharrezkoa iruditzen zait gure gizartean dagoen mediku elebidunak edukitzeko eskarari erantzuteko. UPV-EHUn irakasleak elebidunak izatea sustatzen den bezala, bere irakaskuntza eta ikerketa funtzioak bi hizkuntzatan emateko gai izango direlako, UPV-EHUn emandako edozein gradutan, graduatutako ikasleak eta ere elebidunak izatea sustatzen da. Profesionalki bi hizkuntzetan jardun ahal izateko. Euskadiko medikuak elebidunak izan daitezen sustatzea bereziki garrantzitsua da. Besteen bat gauzaren artean, profesional elebidunak edukitzeko eskaera benetakoa delako eta baldintza horiek betetzen dituzten gutxi daudelako. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitateak zer proposatu du? 2018ko irailaren 25ko datarekin, UPV-EHUko medikuntza eta erizantza fakultateak 2019-2020 ikasturterako hizkuntzaren arabera medikuntzako graduan onartzeko prozedura bereizia ezartzea onartu zuen. Era horretan, Euskal Herriko Unibertsitateak hizkuntzaren arabera bereizitako medikuntzako graduan onartzeko prozedura bat proposatzen du. Helburu horretarako eta aldez aurretik gaztelaniazko modalitatean plaza kopuru jakin bat eta euskarazko modalitatean beste bat ezarri zituen. Euskarazko modalitatean plaza euskaratzeko ikasleak hizkuntza horretarako B2 hizkuntza eskakizuna frogatu beharko dute. Aunque, como usted ha citado, ya sé que la propia rectora de la UPV-EHU, la señora Nekane Balluerka, ya lo ha explicado, paso nuevamente a explicar el procedimiento de acceso y admisión a la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea. Dicho proceso está regulado por el Real Decreto 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. Este decreto permite a las universidades públicas establecer sus propios procedimientos de admisión. Es decir, la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, está normativamente empoderada para establecer su proceso de admisión porque es de su competencia. Y aquí el Gobierno no interviene. El capítulo 3, en su artículo 7, recoge que las universidades pueden y deben aprobar su procedimiento de admisión. Y en su artículo 10 establece los criterios de valoración que pueden utilizar las universidades públicas para su procedimiento de admisión, entre los que, en todo caso, añade que además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y o competencias. Con arreglo a estas normas, la Universidad del País Vasco aprueba cada año el procedimiento para el acceso y admisión a los estudios de grado de la propia universidad. Con los datos de los años anteriores, la Universidad del País Vasco efectúa un cálculo del número de personas del colectivo general de bachillerato y formación profesional con las que se va a contactar en el primer llamamiento, número que a partir de la experiencia acumulada debe ser siempre superior al número de plazas que se oferta. Esto último, establecer un número superior al ofertado, es debido fundamentalmente a la cantidad de personas admitidas que finalmente no acceden a formalizar la matrícula y en menor medida a la liberación de plazas de los cupos especiales, un 5% de las plazas que están reservadas a personas con discapacidades, deportistas, mayores de 25, 45, 40, con experiencia, cupos que habitualmente no se cubren y cuyas plazas se añaden entonces al cupo general. Una vez finalizado el primer llamamiento, la Universidad del País Vasco revisa el número de plazas ocupadas, de las plazas condicionadas, pendientes de confirmación de admisión en otras universidades, admisión que puede producirse incluso hasta el 31 de diciembre de cada curso, y de plazas libres que no se han cubierto en los diferentes cupos. Con estos datos y con la experiencia de otros años, se hace el cálculo del número de personas con las que se va a contactar en el segundo llamamiento. Posteriormente, se repite el proceso hasta que se adjudican todas las plazas en todos los cupos. Hay 6 llamamientos programados, 4 en julio y 2 en septiembre. Una vez garantizada la cobertura de las plazas, se solicita al alumnado con matrícula condicionada que formalice definitivamente la matrícula o bien renuncie a ella, dando así por finalizado el proceso de llamamientos. Medikuntza graduko titulazioan plazen eskaria handia denez, onarpen sistema horrek eragozpen handiak ditu.
kontuan izanik ikasleak aukera duela 8 aukeratan aurrez matrikulatzeko, baldintzapeko matrikulen kopurua nabarmen gehitzen da gaztelaniazko modalitatean, eta portzentai handi batean matrikula horiek ez dira formalizatzera iristen. Hala, horrek eragiten du ziurgabetasuna hain handia izatea kudeaketa prozesuan. Baldintzapeko matrikula beti gaztelaniazko modalitatean sortzen direnez gero, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko ikasleak direlako, gaztelaniazkoan betetako plazen kopuruak ganditu egiten du aurreikusitako kopurua. Eta horrek ondorio negatiboak ditu euskarazko modalitateko plazak betetzeko garaia. Ezin da, erregulartasunez bermatu medikoak elebidunak izateko gizartearen eskariari erantzuteko behar diren graduatuen kopurua. Horregatik, 2018ko irailaren 25ean, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizantza Fakultateko Batzordeak medikuntza graduan 2019-2020 onarpen prozedura berezi bat ezartzea onetsi zuen, hizkuntzaren arabekoa bere eskumenen barruan. Eta horretarako, eta aldez aurretik, plazen kopura zehatz bat finkatu zuen gaztelaniazko modalitatean eta beste bat euskarazko modalitatean. Esta admisión diferenciada presenta las siguientes ventajas. Por un lado, se reduce el problema de las matrículas condicionadas, generando menos incertidumbre en la planificación de la docencia. Se evita la saturación de las aulas en la modalidad de castellano, ya que si se reduce el número de matrículas condicionadas, disminuye también la probabilidad de que haya un exceso de matriculación, por encima del cupo establecido. Y se mantiene la distribución de grupos en euskera y castellano con porcentajes de alumnado similares a los actuales, pero favoreciendo la mejor cobertura de las plazas en ambas modalidades. Cabe resaltar que este sistema de admisión diferenciada no rompe el distrito único porque otorga el mismo derecho a todo el alumnado a matricularse en el grado de medicina de la UPV-HU, independientemente de su procedencia y residencia, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones académicas: nota de admisión y, en el caso de la modalidad de euskera, la acreditación lingüística del B2. Esta es, por tanto, la información de la que dispongo sobre la pregunta que me ha realizado. Eta orain azalpen hauen ondoren izan ditzakezuen zalantzak argitzeko prest gaude.